Улустарга хорона хамсыга уламатчан ихер чурапчы улуғығар эпидемиологическе балығыня қайдағын улустағы устар біліқ бүт білімнәбет сюжетігер көрің. Коронавирус пандемията сағаланыгыттан чурапчылыгар күн бүгүнгө дери 797 кихи ырыйда. Ол бетер нехленне 3 сылай агыс бырыганы болар. Бу ылжыбы жонтон 715 кихи үтүрдө. Билигин стационарга сатанамтенере 7 кихи, амбулаторна 4 кихи, коракка 5 кихи баранамтенер 6 кихи олохтон турабыт. Күн бүгүн самоизоляцияга 35 кихи алар. Улуска вирус утар вакцинанын ылы бастыкы этаба ытылла турар. Бүгін күнге улус бутугар бияха 415 вакциналылар, 500 вакцина кәлбететтен, бұл неделе бүтерлі баратын тұрырын бүтөрөбіт. Онна бастағы кварталға улус бутур 500 вакцина тұрырық тақбыт, бұл манна Спутник V вакцина болар. Бастығы очыры дроби қарыста болан үләхеттері, социальный объекттар, пожарный, полиция үләхеттері албыттары. Онна табу 415 кихил бутуттан дробиялара барата итәңгә ахан яһар. Онна табу вакцина бегине абыры ден этебен бу пандемияттан кенере быгыга, олентон бу жоңга бараларгар нәһленяга этемете бараттан ламмат бу пандемияның кыяк соққа ден. Прививкалар жан поликлиникага ариян эрдетине суритараллар ол кенне терапевт браска көрдүрөн допуск кылан баран бирде прививкалалар. Ылбыт кихи 3 күн устата сууммат бааниктаммат аны теңе ахы утагы испет. Күн бүгүн олоктоктор прививканы камагаты кылан сагалатылар. Вакцинаны ылбыт сыылым ден бебер тухалак, надалак диханамын турорсан тураммын ылан эрем ыллым. Тон онна кенегаскетин тухалы диханы бин бебер. Запия вакалан бараммыт ите кошка дебиттерин о кошкага кое как өссө бу батан кийдибит. Кехел бакпагай бихекенне биттен өссөти вонча кегелле. Жон масса балан эреллере биттен мен бүгүн үйрө көрдүм. Бу курду хамсы кырыны боксортуугар үле улуска булан быгытынан сетимнэхтик барар. Нургияна Осипова, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы.